салом мухлисони ҳамешагии футбол. навори мо бо дастгирии 1xbet омода шудааст. 1xbet сарпарасти эҳсосоти варзишӣ. дар ин ҷо метавонед ҳамаи намуди варзишро пайгир бошед. дар 1xbet пайвастшавӣ осон буда коэффициентҳои баланд ба шумо пешкаш мешавад. ҳамчунин ба силкаи дар комментария буда даромада то $100 ҳамчун бонус соҳиб шавед. ба ҳама муваффақият. салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. рафтем. шоҳи лигаи аврупо боз аз пайи кор аст. чӣ хеле ки реалро дар лигаи чемпионҳо аз ҳисоби ҷоизаҳову ҳунарнамоӣ шоҳ мегӯянд, ҳамин унвонро дар лигаи аврупо Севилья дорад. Медонед барои чӣ? Барои он ки дар 18 соли охир 7 маротиба ба финал баромаданд. имшаб дар даври нимниҳоии мусобиқаи мазкур Ювентусро шикаст доданд ва яке аз беҳтарин бозиҳои марҳилаи плей-офф ҳам маҳз ҳамин бозӣ эътироф шуд. дар бозии аввал ҳисоби бозӣ 2-1 ба суди Севилья шуд ва дар бозии дуюм 1-1 бо ғолибияти дастаи испанӣ хотима ёфту Севилья ба финал баромад. ҳарчанд дар қисмати аввали бозӣ фурсатҳои хатарнок хеле зиёд буд. масалан Федерико Гатти баъд як зарбаи кунҷӣ зарбаи ба қавле даҳшатовар зад. Анхел Ди Мария як маротиба бо дарвозабон 1-1 баромад. ҳатто Адриен Рабио гол зад, вале вар ин голро бекор кард. дар ҷавоб Севилья ҳамчанд фурсати голзанӣ пайдо кард. барои мисол фурсатҳои Лукас Окампос, Маркус Акуня ки зарбааш ба тири дарвоза бархӯрд, ҳамчунин Иван Ракитич низ як бор кӯшиши голзанӣ кард, аммо Войцех Шесни ин ҳолатҳоро бартараф сохт. дар охирин дақиқаҳои қисмати аввал барои Севилья ҳатто як имкони пеналти задан пайдо шуд ки он ҷо Квадрадо муқобили Оливер Торрес дағал бозӣ карда буд. Даниэл Маккеле ҳамроҳ бо ёрдамчиёни худ дар утоқи вар ба хулосае омаданд ки ин фурсат пеналти нест. ҳарчанд дар мавриди ин ҳолат баҳсҳо хеле зиёд аст. ҳатто доварони таҷрибадор дар ҳалли ин моҷаро ба қавле дудилаанд, вале обро дигар аз замин бардошта намешавад. хулас ба таври кӯтоҳ сценарияи бозӣ чунин аст. Влахович дар 63 дақиқаву 25 сония ба майдон баромад ва дар 64 дақиқаву 20 сония, яъне ҳамагӣ баъди 1 дақиқаи ба майдон баромадан голи якуми Дидоро зад. дар дақиқаҳои 70 бошад бозингари Севилья Сусо ба голи Турнио ҷавоб гардонид ва ҳамин тавр рақобат то марҳилаи экстра тайм рафт. дар охир беҳамин ҳам дастаи Севилья ба финал баромад, чун дар дақиқаи 95 Ламела аз ҳайати Севилья голи ғалабаовари дастаашро зад ва ҳамин тавр роҳи дастаи худро ба финал ҳамроҳ сохт. дар аввал гуфтем ки Севилья дар 18 соли охир аллакай 7 маротиба аст ки ба финал мебарояд. дар ин масир онҳо 6 маротиба чемпиони мусобиқаи мазкур гардиданд ки ин дар солҳои 2006, 2007, 2014, 2015 ва 2016 ва дар ниҳоят соли 2020 таҳти сармураббигии Юлиан Лопатеги чемпион шуда буданд. аз миёни сармураббиҳо дар ин даста рекордсмен Унай Эмери аст ки 3 маротиба пайҳам солҳои 2014, 15 ва 16 дар финали ин мусобиқа чемпиониро ба даст оварда буд. ҳоло дастаи испаниро дар финал тими Ромаи Италия бо роҳбарии Жозе Мауриньо интизор аст. Севилья дар ин мусобиқа таҷрибаи бузург дорад. Рома бошад сармураббии бо таҷриба. дидори онҳо ба чӣ анҷом меёбад, инро вақт нишон хоҳад дод. аммо оне ки як вақтҳо мегуфтанд Роналдо аз Ювентус равад, даста сахт мешавад, баръакс шуд. ба омори бозии дастаҳои Рома ва Байер Ливеркузен намедонам ханда кунам, ғамгин шавам ё сарамро ба девор занам, назанам, ҳайронам. Рома дар тамоми бозӣ ҳамагӣ як зарба зад. Ливеркузен бошад дар ҷавоби як зарбаи итолиёвиҳо 23 маротиба зарба зад. аммо Рома бо ҳамон як зарбаи таърихӣ ба финал баромад. дар бозии аввал бачаҳои Жозе ба дарвозаи Байер як гол ба шарофати Эдуардо Бове зада буданд. аз ин рӯ Рома бояд фақат кӯшиш мекард ки гол сар надиҳад ва гурӯҳҳои Рим айнан ҳамин корро тӯли 90 дақиқа анҷом доданд. омори бозӣ ягон гапи зиёдатӣ надорад. як зарба муқобили 23 зарба. ана ҳамин хел Мауриньо ба финал рафт. ягона зарбаи Рома дар 100 дақиқаи бозӣ бо ҷамъи вақтҳои иловагӣ дар дақиқаи дуюм ба миён омада буд, вақте ки Абраҳам пас доду Пелегрини зарба зад. дигар ба ҳамин як нишондоди ногаҳон ба миён омада Рома то охирин нафас ягон зарба назаду кӯшишам накард. Мауриньо аз хатти дифоъ ва аз муҳофизаи дастаи худ бар зидди фишорҳои дастаи испанӣ боварии комил дошт ва ин тактикаи машҳури автобуси гузоштааш
کار داد. خابی آلونسو و شاگردانش یک بار دیگر پیش تجربه مربیگری پرتغالی تسلیم شدند و با اصطلاح ماستر کلاس نوبتی را از ژوزه مورینیو به خود کسب کردند. اما در اصل خابی آلونسو را باید تحسین و آفرین گفت. در اولین موسم کاریش الکی در طرفهای فینال لیگ اروپا چرخ میزند که حالا با بعض مربیای پرتجربه این چیز دست نداده است. روما در فینال مسابقه‌های اروپایی پای هم سال دوم است که راه می‌یابد. سال گذشته آنها در اولین مسابقه لیگ کنفرانس چمپیون شده بودند و اینک در فینال لیگ اروپا هستند. ژوزه مورینیو در فینال مسابقه‌های اروپایی آمارهای عجایب دارد. از 5 فینال برآمده 5 بار چمپیون شده است. سال 2003 در جام اویفا یعنی حوزه لیگ اروپا با پورتو چمپیون شده بود و بعد یک سال باز در لیگ چمپیون‌ها با همین دسته غالب گردید. فینال سومش سال 2010 با دسته اینتر در لیگ چمپیون‌ها بود که در آنجا باوریا را شکست داده غالب شدند. سال 2017 با دسته امیو در فینال لیگ اروپا آیاکس را شکست دادند و سال گذشته در فینال لیگ کنفرانس فینورد را مغلوب ساختند. یعنی مورینیو اون آدمی نیست که تو به فینال بیاید و چمپیون شده رود. راه رسیدن به لیگ چمپیون‌ها برای ژوزه همگی یک قدم دیگر مانده است و در میان فقط سویلیا یگان مرتبه در فینال مسابقه مذکور شکست نخورده را باید برطرف سازد. در بازی دیشبه روما و بایر همین یک ضربه روما گل میشد، آن بعد خنده‌آور میشد. کمتر در مورد مسابقه لیگ کنفرانس نیز حرف میزنیم. هرچند برای مخلصان نظر بلند این مسابقه آنقدر قدر و قیمت ندارد، ولی سال گذشته ژوزه مورینیو بعد چمپیون شدن از خرسندی در چشمانش آب نمانده بود. یک دلیل عجیب را از مسابقه میگویم که وست هم بعد 47 سال به فینال مسابقه اروپایی برآمد. دسته وست هم شهر لندن برای اولین بار پس از موسم 1975-1976 به فینال مسابقه اروپایی برآمد. در موسم 1975-1976 باشگاه شهر لندن در فینال مسابقه اروپایی با نام جام برندگان جام بازی کرده بودند که آنجا از دسته اندرلخت بلژ با حساب 2-4 شکست خوردند. شاید آگاهی داشته باشد که در موسم 1964-1965 تیم وست هم در فینال بر دسته میونخن با حساب 2-0 غالب آمده جام برندگان جام همان وقت مسابقه اروپایی را صاحب شده بود. یادآور میشم که دیشب وست هم بر آیز الکمار پیروز شده به فینال لیگ کنفرانس راه یافت و در آن با فیورنتینا بازی خواهد کرد. فینال لیگ کنفرانس قرار است روز 7 ایون دایر گردد. دلیل عجیب دیگر از مسابقه اروپایی بار اول از موسم 1997-1998 یک بار سه دسته ایتالیایی در فینال مسابقه اروپایی بازی میکنند. دسته های ایتالیایی در مسابقه های لیگ چمپیون‌ها، لیگ اروپا و لیگ کنفرانس به دور نهایی راه یافتند. همین طور روز 10 ایون دسته اینتر در فینال لیگ چمپیون‌ها در شهر استانبول با باشگاه منچستر سیتی میدانداری میکند. روز 31 می در بوداپشت در بازی نهایی لیگ اروپا روما با سویل رقابت میکند. دسته فیورنتینا روز 7 ایون با دسته وست هم در فینال لیگ کنفرانس در پراگ با مسافه هم خواهند رسید. یادآور میشم که بار اخیر سه دسته ایتالیایی در موسم 1997-1998 در فینال‌های مسابقه اروپایی بازی کرده بودند. آن وقت اینتر در فینال جام اویفا بر لاتزیو غلبه کرد و یوونتوس در فینال لیگ چمپیون‌ها از ریال مادرید شکست خورده بود. با همین تمام، تا دیدار نوبتی، خیر.